Lapang bahaya tu ni dah speed ila Krishna ke surau ke ini. Benda yaki bisa senang-senang lakatsan stem ke sorkar nak kan. Ha? Pasnalas ke sorkar di ba di takung ke dia di payung ikam pasnalas ke surau di basna ba E.K Mawlong. Naduh ba Krishna E.K Mawlong Khlem Shna Shuh matang surau. Ketem dong iba D.D.Lapang Haduh Mynta, ketem dong suppose nan dong merebon Khlem Shna ke surau. He has every right to demand. Mata visa tang bi demand ya kata pinjaman banweng iki da kabor ka Mawlong kata. Mo tang ndai bi dan maroi ginya dan lang rekat parti pajba. Please convey this message to the DC.